Merhaba tamaşevanên hêja bi bernameya çanda min vê hefteyê jî pêşberî em bûyê hêviyê ku em ê vê hefteyê jî bernameyeke xweş û geş bi hevdûre derbas bikin. Beryam derbasî gel mêvana xwe bin em ê çalakî hunerî yê heftane temaşekin. Di heştemîn rojên mamûzîkê de zarokan bi zimanê dayika xwe stran gotin. Bi navê bajar, kovara xêz û xêzečîrokan hat derxistin. Li Agiriyê navenda piştevaniya jinan ya zîn wêneyên şagirtên xwe dan pêşandan. Belê temaşevanên hêja me çalakî hunerî yê heftane temaşe kirin. Najî me derbasî gel mêvana xwe bibin. Mêvana min ê îro yek ji muzîkjan Rojîn Tekin. Rojîn tu bi xêr hatî, sersera, ser çavan hatî. Ser çavanê spas bêrîvan çawanê. Başım spas dikim Rojîn, tu çitkê, tu çaweyî, kar û xebatê te çawa diçin. Başım spas kar û xebatê min ji baş diçin, spas dikim. Rojîn min got muzîkjan, ji xwe muzîkjan û kemanger em bêjin. Belê. Tu li kemanê dixê, heta dibêjin navê de jî ez tam wiyan kerim Kemanzen, violinist. Violinist. Em bêjin tu serçava hatî. Da aliyê wekê de dixwazim wisa ji bo dest pêkê ji bo temaşevanê me wisa kurtasî vê jî Rojîn kî ye, çend salî ye, kengî ve dest muzîkê kiriye wisa hinekî behsa xwe bike ji me re. Baş spas dikim. Ez Rojîn. Eslê xwe Colemêrgî me navçeya Şemzîna. Belê. 23 salî me. Müzik jiyana min de 2008 dest pê kir. Min jî ne evlê ser keman dest pê kir. Ji eşqa min ya muzîkê ji hozan ser hatta tê. Min jî ser sazê dest pê kiriye. Müzik ji min jiyana xwe da malbata min herkesek müzikjan bû. Apê min, bavê min herkesek stran dibêjin, saz dilêxin, gitar dilêxin. Ya tu nav muzîkê de mezin bûyî. Belê, gelek jiyana yani gelek dan müzikê de mezin nebim. Bez min gelek ser televizyonê temaşa dikir. Stranên galerî, stranên hozan ser hadi ser televizyonê her spêdê, her şew. Me kurdatî ser televizyonê zanî. Wextê min guhdar stranê hozan ser hatî kir, zarokatiya xwe min hevdikir ez jî di rojekê saz dilêxim vek hozan ser hat, ez jî dibim muzîkjan. Bez min gelek dest li berda min ne hez nekir. Min jî bu Teştanbûrê hez nekir. Erê min ji müzik hez dikim. Min got ez tiştek baş tiştek dî hez dikim. Neçê bû ev jî kê. Min ji got ez rojek biçim dest pê bikim ji
مرکزی چنده من دست بگیر مگود از حزم خوفلیکم کسی که از نرخصم البته من حز ندکر آب من حز ندکر مش گود نه از حزدیکم من تنبور جنبی من گرتش تک جنبی جار مراسم چون مش دست بگیر وقتی من دست بگیر مالم ارقی بچوک هبو هنده من سر سازم من چیزانی من سر ارقی جربان وقتی من او جرباندنا خود دست بگیر البته من جدید هادی کاریم که گوته گرتش موسیقی حزدیکم شتریکن هر زمانی هایی بخوینه از هاتم وانه نه کورسان سه هوی چهار هوی هم نجی کورسه وانه دست بگیر سر پیانوی من دست بگیر جارنا ساز جارنا گیتار جارنا سر پیانوی من دست بگیر مجی خو پیدا کرد مجی گو ادیتار زمان ارم مجی که چندا خوزانی من هنره خوزانی از حزدیکم چندا اگدی بزنم چندا کلاسیک بزنم که کلاسیک تشتکی چاوایه تدیش خود تجیج انسترومانا بنگهین دست بگیر یا پیانوی دست بگیر پیانوی من دست بگیر وقتی چما وکی بنگهینم مثلا ده هم نکی عالیوی کلاسیکی جه از بیجی فرقای تشتیدم اما چما هم هر تمساو پیانوی وکی یا بنگهین پیناسه دکن یعنی تنبور جهه و انسترومانی دنجی هنه پیانو بنگه که چه عادی مروف پیانو شد دنگه هر تشت سر پیانوی هیا از دنگه هر تشت سر تنبور پیدا نکم از سر گیتار پیدا نکم بس از تشتی که ملودی یک بیتن دنگه یک بیتن سر پیانوی زود آدر ده پیدا کم وقتی پیانویی که بیشتر هنگ زحمت بو گلک دارجانا دو بینه من تا نشاید که زحمت تا نکارم موسیقی بخینه من وسا پیانو شد کرد وقتی من سه چهار هفته من پارچن کلاسیکی من هم خلاص کردم یعنی از جانا سر پیانوی درازم از رادم سر پیانوی من دیسات شغلی وقتی من شغلم مش گفت از بس یک جیه که راز داشتم سناوه دا از جبرا سر آخام بیت حس نکم بچم در دوری دی از شرناقی چم سناوه دا وقتی از شرناقی چم سناوه دا مقد از بس د شرناقی چم سناوه دا اما از دوی سناوه جی کار دکم من جوی داری کار کن من جی که سر وقتی من شرناقی کار کنم من جی پیانو برده yani piyano ayrıya ki من جو خوب پیش اخست çünkü her türlü bu müziğe ki piyano şartı. Ki jan müzik, jan bitin, mamuslu müzik bitin herkese gerek piyanoyu bizanedin. Çünkü her temel her birine havsar piyanoya. Müzik piyanoyla kız bez vakti gottam gerek et enstrüman ekibi xazı. Müzik ezgi derken müzik gerek ez enstrüman ekibi sabızam komun kat nedidi bitin. Müzik cello haskır cello jine bu gerek ez keman ele baxım. Kemancı من حزنت کرد یعنی کیفامش کمانه نه تا ولی میگو از جیگه تنبوره پیانو زانم gerek از دشته نزانم خوفل کم. من دیگری نکته یوسا خوش چه بیه دالیو. آره yani her diştek biçek he yani hayatım ders kemanı kir. وقتی من دست keman که گله زحمت بود. گله yani gerek من وقتی خو همه بدم kemanı مش bu sakir. Yani kemanı mamusum niye kemanı ne bir az tanıtmam. Jitene raj ne çed bu. وقتی من کمانجلیت خست ایده از کت من ناوده که چنده من دا کمان کی پیش کت یعنی چنده کلاسیک کسک ها بود کسک دید جی اوه که بوم دلشاد سعید و وقتی مرود گفتار دلشاد سعید کتنش tarzımın اوه از حزدی که ببکیم نه نام موزیکا کرده دا ام حزدی کن دیسر کمان موزیکا کرده انجیک سترانن گالری her tişkine سترانن davati. Yani ev tişteki xrabe. Yani سترانن. سر بجی بسکن روزین. همه کی تا بالکشان دست عالیه که من گوتنا تا قط کر. لسر عالیه و که مثلا چاندا کو ام بیشن بطایبتی. عالیه جوله مرگی جوسایه ام بیش ام دبینه نیرول هری ما سرحد جهنه کی وسایه. کو بدعوتان بگمان دعوت چاندکی کردایه چاندکی یا همورو گلی روجلاتا ناوینه لگلک جیان هیا ده چاندا کردا devine ki cüdatire او çanda ve ali ve o ki haya lemiro beri kodadine gelek tiş dedi usa her strana anji de her bernameye ki de her tişteki de vaki ve çanda govend tek şandan strana ki biji govend xoyadı ki tişve tişte acizi ne zaman o saat evet az tişte acizim yani gerekli havceni ama her aliye ki govend kişin anji havceni ama her derece govend an strana govend bejin gerek yani misal hem na aynı tişte de neminin ama hem na benda govend dedim eri govend ama çanda ma ji govend peş keydin bazam hazdikin çanda xwa işte cidadır peş bexin yani hendek stranen galeriye anji ki stranen şahiya her
بس سترانên govên de hatine gotin. Bes gerek em jî mesela hindik stranên galeriya bikene ser enstrümana klasîk da. Em jî ser piyanoya da. Emineki ser xabatî wisa bixabitin. Erê ama armanca me ji ew e. Gerek mesela ke mesela ez ji violinistim. An jî ev piyanîst e. Em nikarin stranên dawata ser kemanan ser piyanoya lê bixin. Erê bîtin ama em hes nakin. Çünkü ne enstrümana veya ne jî göre hinde çekilir yani. Belê. Gerek em jî mesela stranên xwe dîroka me jî ser müzîkê hatiye zaten. Em hez dikin ji bo pêşeroja xwe jî stranên Kurdî bi tarzekê cuda da bi tarzekê klasîk de em bixîn ser kemanan ser piyanoyê. Eger em wisa bikin em dikarin gel müzîkjenên me yê pêşketî jî bişoxînin. Çünkü niha müzîkjenên me bilêjinan jî Belê. Revîjin jînî ne zaten müzîkjen. Müzîkjenên me hemû gel hinek ne gel Kurda, gel Türka deşirgen, gel hinek gel Japona deşirgen. Em hez dikin ne aliyek di. Çima gel Kurdana. Evet, çima gel Kurdana xebitin. Ji ber hinde em ji xebatê xwe pêş dêxin ser hinde da. Rojin damatê da xivê wisa dimejîm de gelek pirs ava dibin. Ji ber ku ya pêşî wisa niha hatî aliyê hozan serheda dixwazim serê bisekinim valiyek. Yê din jî aliyê ku bi taybetî di temenekî em bêjin ciwan de yê di temenê kesî nifşê te nifşê zeyê û tê wekî nifşê zeyê te dîtê binavkirin. Em nifş meyze dikin bi rastî jî niha dibin ewka niha heyî li Bakur bi taybetî hema bêje kesek ji zimanê xwe nizane. Tu pir xweş zimanê xwe zane feraseteke te wisa heye teviya te çawa belkî ev jî tiştekî pir xirab e. Em hemî malbatê Kurdîn em Kurd in ji xwe em ê zimanê xwe zanibin. Lê ji ber ku nifşê niha êdî zêde wisa berê xwe zêde nadin zimanê xwe nekî aliyekî wisa derkevî. Tu zimanê xwe û yê herêmkî colemêrgî te daxivê tu ser viya te ji bo ciwana te dibêje çê ciwanê müzîkjen yê ku nû tu tevlê dibin yê ku gelek tişta dikin tu ji bo vê tiştê tişteke pêşî yani ji axitnamın jî çandamın ji malbata min da têr. Yani eger malbata min wisa be ez jî wisa nebim. Çünkü yani ji aliye yaşê min da kesek nizanît wisa bu axîtin. Bez min jî ne malbata xwe da ew çandît ew Kurdetî dît müzîkên Kurdî dîtin. Ez ji ser rawestiya min waxand min axitna Kurdî ka çawa dixwînim çawa dinivîsim çawa dibêjim ez biçim ciyekê pirsek min bikin ez van bibersi van baş bidem. Min hes ki ez nav bende hinde de şaş nebim. Her xwe pêş bixim. Ez hes dikim yani ew jî aliye müzîkê da têtin. Çünkü min nav çanda xwe da dest pê kiriye. Çanda Kurdî û çanda klasîk gelek tiştek ciwan e. Çanda min jî na edebiyata Kurdî da min na çanda Kurdî da xwe fêl kir min hes ki ez çandek dî bizanim. Ka çanda dê çawa ne. Mirû çandek dî bizanîn jî gele zehmet e. Yani nav çanda xwe da derkê çandek dî bizanîn gele zehmet e. Ez hez dikim herkesek na mala xwe da her mirovên Kurd bêjim evlî. Çünkü dîroka me ji ser müzik hatiye ne nivîsandine. Heçî mala xwe da ser stranekê birawestîtin, ser tembûrek bîtin, gîtarek bîtin. Herkesek mala xwe da bizanîtin lê bixîtin, biaxîtin. Yek taxê jî zêde bê. Erê pirtûkewê jî bixînitin dê pêş yexîtin. Çanda me jî hû pêş yexîtin. Yani ez hez dikim ciwanên nû ki herkesek ji tiştekî de te destê xwe tembûr bîtin ya en sanahî da bila lê bixîtin yani. Ji bu axa me gele de hemen bêjin stranên govên de lê de û pêşawan de birin bes tiştekî wisa niye. Eger mirû hes ketin dil da têtin yani. Wextê dilê mirû da têtin mirû hes ket her tiştî biketin. Rojin aliyê ku te destpêkê behsê kiriye ez dixwazim sewerim ser wê derê. Di zaroktiya xwe de te dî nifşê we jî dema nifşê we de jî em bêjin ku hozan serheça we di nav şoreşê de bû ku dûr de cih digirt. Em dibînin ku ew muzîka şoreşkerî bandor ser te kiriye û beriya qemenayê jî beriya wê jî te dî em di nav platformê de bi hevdûra cih digirin em di heman komê de cih digirin. Wisa ew kê jî te gelek cara ez zanim ew heskirina te û heyraniya te ya heyî ya li hemberî hozan serhet heye. Çawa tu çi ji bo wê çi difikirî tu çi hîs dikî ewa riya müzîkê ji te re vekiriye riya min ya müzîkê hozan ser re divekiriye ne caz dibêjim yani çünkü wextê min berî da ser televizyonê tiştekî wisa ciwan kir yani vê jî klasiktir mesela parçekê herê zehmet vê jî ser sazê lê dixist parçe sazê niye ama vê jî lê dixist tedî tarzekî cuda li tembûrê dixî tarzekî wekî gîtarê lê dixî aynen wisa ya wextê yani hozan ser re ji strana dibêjîtin dilê min ji welatperestiya min bilind bîtin yani keyfa min xweş ditin wextê hozan ser re ji strana dibêje ez dibêjim bes strana hozan ser re de bilî hozan ser re kesek jî nebêjtin hindî min ew temaşet kir hindî ez ser riya vê hatim çû min hes ez jî wek wê bî yani ez ji wek wê pêş bikim
yani ev çanda ser müzik çanda ve gele peşket yani de bernameye ve ki ser Kurdi çekiliyor gelek dişte kadın çekiliyor. Müzik ser hinde zaten az zarokatiye hoş ki mesela bili müzik min az tam چون من پرورده کردیت ورگید یعنی از زاروک من میشه که از نهجت بجم یا از سر عقلی زاروکاتی من چوا پرورده کردی ورگید یا من چوا زانیه از چوا هات ما بیرک yani demek ki o bilgi havayı heyet etşi bilgi hava من هبه من حس کرد وقتی مالباطم من که هریکاریم که از گله کیف خشت yani ne bili Hozan Serhat ki yani Hozan Serhat zaten cudaya veya mürud veket yani vaqti mürud guhdar ket mürud diraka xubaştır zanneten yani mürud çünkü eğer az baz guhdar Hozan Serhat bikem az baz de guhdar kim az ne zaman Hozan Serhat ki az zanım kakirci aliye az ne zanım amancı armancı çe yani beş şöyle hevcen yaz guhdar bikem baz vaqti az min guhdar ki min jiyana ve jiket xanda ka armancı Hozan Serhat çe kakiri xandiye ka çozanın gehe ve çima ço serçiya vaqti mavz xanda az keyf xoştur bim az velat parasiyamı pıtır پتر حس که از موسیقی بگم وقتی نه از باقی ما در دوریت خونه نه کمانجا نه پیانو نه همه دو بیشن از پاره خو کار بگیم حوجنی از چتشته بگیم از جو حس نکم یعنی وقتی دلم داتت نز هر تشته کم بس بلا سر کردی بیتم بس بلا ام زمانه خو بیر نکن ام موسیقی خو بیر نکن ام چاندا خو بیر نکن آرمانجا مجه سر هنده یا ام کرم امجن هات نوانه آرمانجا خو همه پیش قسمت پلتفرم یک دانه پلتفرم موزیک جنین وانه yani Armanca من هم موزیکا خویا کردی پیش بیخی. ام ورند جدیت هشتیم بردام کنیم دمی. اتدی ام بهفره ده همان پلتفرم موزیکی یا باجری وانه ده جهت گیرن. و افدم که نیزی سال کی خبات بردام دیکن کارگه هنه لجی کی کامپ موزیکی وانا حاضریا و دیسایای سال جیت کردن. و دنافرده گله جارک دیجرا بهفرم درکتن سر صحنه جی. و سام بیشن وکی کماجنان بری دیوانا جنا بو پشترام وکی پرفورمانس جنان. yani اوش خو وکی ناوه کیتنه. لیدم بدم yani جنتنا بهفدوم دکن سر دیگه. جبوی پلتفرم موزیکی یا وانه ته چه هستی تهنه ته چه فکری چه تزیده بکی چه تراوا دیگه. yani platforma müzika vane jibo müzik canım tişte gelek başa yani az vakti az tavlibu min evjin divana jinan bitin ev konserama jibo jinan çeker gelek tiştek var jibo. Az tiştek dibejim ji armanca müziki koma asmin datedin. Ser jina o gerek tambure çünkü her der tambure jintle yani zalamdır yakın. Anjike müzikcan hem zalam peşkin. Bazı min hazdike serdike bila jin ben. Yani bila jin ben. Nek valide kemansiya me hey. Kemansiya enstrümanı da hey. Enstrümanın menine, enstrümanın müzikcanın jinnine. Min hazdike müzikcanın ha bila jin ben. Hani ne zanın jike kemansiya van hebben jike. Vakti çine serdike zaten xo peş dekhin. De zanın de ronahiya van ve bitin. De bejid eri armancamın evek o az jinim az serdike az خبرت داشتم. یعنی من پلتفرم موزیک باجره وانه من پیش داشتی که از من او gelek tiştal murov zeyde dike yani daliye fikirde daliye kominde fikram peşvan rehis yani ser klasik çünkü ben haz dikir vakti az zanınge hem من gele komün aryanim guhdar dikir من خوازه از روزه که gele anam gele juanın ev klase kurdi yani strana da bejin juluberge kurdi yani ev enstrümanla delexin من hadi خوازه az ki roje ki azba بعد مش درس هر تشت بعدم مش جو از روزه کی نبیجم ایدی خود از دبیجم ایدی روزه کی از دبیجم یک جی از بیم از جی گلوان دبیم از جی گوان من جی گوان خبتی پلتفرما ما yan her şey serhinde peşi jin beyden peşi jin yani evli jin bile ser enstrümana xo bişuket gerek jin ser dike تفرده چما هج مراجعين كل انسترومان دخن كيمن مثلا met platform devji ام ويت تجد بينن لحموده veri cihane jî. Em dema ku dehna xwe didine jin di aliye enstrûmanê de per zêde kêmin. Hejmara wa pir kêm e. Tu bi xwe jî enstrûmanekî dixê em ê vêga pêş te werin tê ji me rehnekî kemanî jî bixê. Ez daha jî dejim kemansiye min. Çima ki ew keke stahî zehmetî wê çi hene yani. Mesela çawa bêjim xebatên jinê zortir ji zalama. Mesela jin bit mala xwe raketin, xarina xwe çêketin, an jî biçîte şulawê hebî biçît şulaw xwe bigetin. Mesela zarokayê hebe li zarokê me bitin, malbat bitin, her tişte ser her tişte xebitin. Vaqtê dema têde ser kemanan ser enstrüman ez vestiyam az nikarim lê bixim ez nikarim bişûrkem. Yani min jî zanîngeh dixan min zanîngeha xwe me got ez ji dersê xwe derbas bim bû min bes ez nikarim çi dicî bişûrim. Yani ez niha mamoste me, mamoste müzîkê me ji perwerda
kemanı ve piyano edem. Az nahaj bejim vakti meni az tiştek dövüşüyorum. Az ancak biçim perverde okudum hanek Spartak'ım ne yapayım Spartak'a bugün ede bu tiştekli vaktine miniden. Ama je ailenin zalamada vaktim rütberi kub dedi. Yani vaktim zordur ha, pitirdir ha. Ne xwarin ne malı ne zaroke. Bez ya ev je enstrümana xwe o 6 saat 7 saat nezik 10 saat baz de şul kedin. Min ev vakt niye yani. روژین امروزا هنه کی دنگه کمانه تبکن گرت آماده به و سترانه زام تد مجی خود سترانه کی جا حاضر جی کربو حاضریه تشتی جی کربو که اوقات هبه دما تبه کرم که Tamam başla. Evet. ساعت باش روژین ام یعنی جبوی وی سترانه جم بجن گلکس یا مموزین بو نفسا بله یا مموزین که ماسی من هر بوده خوش بر هوایش بر گرمجینه که بود بی یا مستر کمان نرواسی یا جبر با ام بر داویه برنامه خواتید تشتک وسات داویه لزیده بی که تشتک تو بخوازی دگوتنی خود زیده بی که کرم که سپاس دیکم از جگوتنی خود جبو جوانین کرد بیشم جبو جوانین اف نفشه زد بیشم هر کسی که دسته ورا بیتن بلا خو فعل انسترومانه که بکرد اگر فعل انسترومانه که بینج حفظ خود ج چند خود ج نه چند کرده چند علیه دیداش دو پیش کردن بله بیشن گلک سپاس مالی آوا کتیرو بوی میوانم گلک سپاس از گلک خشبون بیروان بله تماشاوانین هیجا ما ایرو جی هول داد برنامه خود ام به یک جهواله خویا موزیک جن به روژین تکین ره ام بحثا جیاناوی و بحثا انستروماناوی بکن نهاجی می درباسی بشا پورتری ببر Artemisia Gentileschi یک جوین ساز هیاما باروکه کو به تابلوین خویین به هری هیز و دراماتیک دیناسین آرتمیزیا جنتیلسکیه. آرتمیزیا دنابرا سالا 1593 و 1654 ده جیایه. او دوی هیاما کو جن نکاری بون ببنوین ساز و رسما چه بکنده تابلوین جناوروکین اولی و میتولوژیک خیزدکه.
Bi vî awayî meydanê tenê ji bo mêran nahêle. Artemisia keça wênesazê Romayî Orezio Gentileschi ye. Bavê ji bo keça xwehînê wênesaziyê bikê mamosteyekî jê re digire. Lê demek şûn de ji aliyê mamosteyê xwe ve hêd 17 saliya xwe de tê tecavüz kirin. Artemisia ji bo wênesaz werê ceza kirin, bi bavê xwe re zehf li ber xwe dide û ji bo îfadeya xwe biguherîne jî rastî îşkenceyê tê. Lê ew bi te awayî jiya xwe nayê xwarê. Galileo û Galileyî re hevdû nas dikin. Piştre li deverên wek Roma, Venedîk û Londrayê xebitî û navê xwe bi awayekî navnetewî belav dike. Artemisia Gentileschi bi gelek xêz û tabloyên xwe êdî dibe jineke wênesaz ya navdar. Belê temaşevanên êja em îro jî gaştin dawiya bernameya xwe heta bernameyeke din bimênin di xweşiyê de bê huner nemînin.